pour this libation, we have said it earlier on, that we continue to seek ancestral blessings and connection. It's because of, it's very, very unfortunate due to the slavery. It's been a long time that we've seen our brothers. We have missed you, and we thank God that we are now together. It is our prayer that whatever libation, whatever traditional exercise performed here will help us to come together as one for development. Ancestors will help us to have good health and money together so that we can develop ourselves. Okay, so I'll do it in our local language, the tradition. Yes. Yo, this is Chedi Apokwa Mensa. Yo. As I say, answer. Yo. Anonymous amount for. Yeah. Siakwa for. Yeah. Ayoko for. Yeah. Fulpenyu kunya. Yeah. Momajen sign. Yeah. Ene day. Yeah. Eni jesem. Yo. Monica sa. Ene. Yeah. Amane ni amamre. Yeah. Abehyiemu wa ha. Yeah. Ne yesre ne say. Yeah. Mufa nkabo mumra. Yeah. Na mumma ahoden. Yeah. Yempa yare. Yeah. Yempa puhwe. Yeah. Yempa kwanhia. Yeah. Ne yesre nyina ne say. Bibi ade yensa beka no. Enye sika. Yeah. Enye sika nso a. Yeah. Anommoa. Anoboa. Yeah. Yemfa nyempuntu. Yeah. Ema ye ho ye ho. Na yenka say. Suriname fo. Yeah. Oni enuanom Ghana fo. Esi akwa. Yeah. A e free out timan mu. Yeah. Ena ya behie yi. Yeah. Bibi ebe bia. Yo. Ananom ma ne nye yi. Yo. Se nipa bonfo bi atete baabi. Yo. Na wo se ye a behia mu yi. Edi emfa koso o made ya. Yo. Enye sa na ye hwehwe no. Yeah. Obi consistency ni busu. Yo. Na mi yesre ni ne beye ne bia. Ne ena e to aso. Yo. Enye nkunimdie. Wow. Se ne wo de aba boko. Abedru aye ntiate nkoboni. Ye hu akwanhie bia. Ye wie susu a. Nananom. Yeah. Moni nyame nka mum. Enye baako e. Na mo san fa enko duru boko. Na hyiemu a ye beye. Emfa nkunimdie mra. Suriname nkwa so. Ochiman kwaso. Ese akwa kwaso. Da sebre Dr. Tuman Pofo ne nkwaso. Ye nuanom nyina mo so bu nkwaso. Monica sa.